dia. Iya ko karoba untuk tau matewe. Pangkat tumakutan maka dapat digaya karoba tau matewe. Dia nawat di. Dia nawat dia karoba tau matewe. Wat dimi makaroba untuk tau matewe. Dia nawat dia karoba tau matewe. Pak itu ko tau matewe tapi tak karoba madosa itu. Apa tau mate ya karoba. Dek sapingin ya karoba tu. Tapahannya? Makasih. Iya meron 7. Sapingin ya tiya karobang, jadi makaroba ki untuk tau mateta. Tanya tau mate ya karobang. Salah-salah gitu. Iya tak bali. Akadaki makaroba ki untuk tau mateta. Nah, dia aja tak kada ya karobang tau mate. Wah, mana kata memang karobang tau mate? Makira iya ko tau mate, iya ko biasa mapasa sebelum matena. Iman tasyapi ya makadai. Biasa berwasiat maka dia ko pule mate-mate ko baya sanga dia na nadapi waktu karoba na nang kamodi mo masagena karobanga itu mutlak sampai selamanya. Namanya almarhum pertama. Tau mate pertama sana. Tapi ia kodenang kana wasiat kami. Tapi tahu makaroba angka tahu pandrita maka itu juga berbentuk wasiat. Boleh dia kita kurbankan atas namanya almarhumah. Iyan namana rekodenang kana pasangan mapatu-patu topa makaroba madari cica mina 5 tahun. Maka itu pandrita wadi makaroba ki untuk alena tapi sebaiknya aja nasanna mu pertama. Asanna tahu tuwe tapi nya kangi pahalana loko tomate. Tuna makan review kulisa. Tu kisana makan review kulisa lebih pada tu bola nandre latu amparita. Yana tu waktu nandre tu api kita na tolotangi. Sehingga sampai hari ini tidak ada kitabnya yang tersisa. Sabak nandre manangnya pinadega ga usaha mo ki ipe mangiru pasap-pasan na tolotangi. Apa biasa tu taliti tolotangi si bawa Kak Dr. Rusli. Taliti wi kita aga jero na pake tolotangnya Pak ternyata seleng ternyata Hindu kita aga na pake iya na rotaliti iya numo paturo biasa andi mapejanci wa batona yang master hukum dari Unhas itu jaksa ko preparer jadi ya mau paro biasa wa batona tapi mati nih kasih iyo mau paro lo ni makutana agar makanja sepas-sepasan na Pak makanja ya ku ya roitang maka kanja tapi tanya memang to aga mana saba pasan ni aga pasan na ya kong karuntu ko aju natatong aja mualay aju nasala itu tahu ya ko lapa ya nuta den na patatong jadi meto kalalan nanala malempu jadi makoro pasan na tapi to maka dasal tanya to na tu nangka maka da tolo tak bente, tolo tatoani, ya ko tolo tatoani itu masuk ke agama Hindu nebeng. Ya ko tolo tak benteng masuk ke agama Islam, makanya dua tu KTP na. Magi nang ke agama Hindu nah sebab memang 2 istrinya dan itu tidak menyatu. Sehingga pasui peratura Soeharto maka dia mesti 5 mi agama mau nerima cio. Mangkala di loko Hindu cidi, la di loko Islam cidi. Itu sampai 2 rupa. De nang kati awani pa makada maga de itu keyakinan. Nah ya ko keyakinan anu teh ya lemi dakwah hidayah mudah-mudahan lagi hidayah ko pong Allah taala. Apa tanya ini tu pacar mena sabari teh nasalla ko kata makada ustaz na sabari nasalla nabita lagi de nule pasal lang ya murena. Manasana noria apalagi di ustaz pajayi. Dega. Mak dakwah mi nalengi hidayah teh lengi hidayah. Ya jalalo kong kepada o makaraya mana tu tamu tu kampung na maingat mana tahu borro na itu tega da tu gaga tahu maingat ko dakwah hidayah na mi po Allah taala angka tahu Pak maingat de gaga pangajari na maingat ale na maton na wanaway alena angka tahu mangkali nga dakwah na pa maingat rupanna cuma iya mi ko idi na sabari na madece tahu mangkali nga dakwah na maingat masampaja maga matandre palanna.
Tapi aku ini suruh itu napa ini dia na jama matandre to pacalan lah. Itu maka tu lagi jama-jama ustaz itu sakamai maka namanya mat dega nyamang. Iya, maka itu ya kena terima alhamdulillah. Makanya upasange peringat ramaya maka dah tak gangkulnya ngiron akaro balalo ki tasagena-gena yang maka ya mana je ustaz yung kosoki mako memang ya tidi ogi maca je tu maki buah bahasa sitongan nama kalasi ya ga ya ulang ngiyasa ni ulah cipi to taman ulah cipi ya to apa sulkada magina kada sulkada ulah cipi iya ramalangnya na pakai di nama rongkoso ada malang maega na pakai mas sumbang ya jiro tabungan na mega na sumbang iya romatu sawal mega boting lo solo demo pa na pasipulu di pure na pakai ramalang puratui na pakai solo ko ula sawal na melo si makaroba te mega to jamaah haji mejoka na sengaja mo pabuti ko la cipi macipi duiye dia guys solo tu apa buti mo ko tapi dia tu lo solo dia gadi me pakai makaroba mega to jamaah haji mejoka na pura ni pakai mapabuti ko ula sawal pura ti pakai mak damalangi na lengi istilah ula cipi tabahan ni macau gitu pak rasa macipi duit macipi memang na capu hadu ko mo piramalana sidakangi maega mangongkosok materlu na palete la ko la sawal boy boti pagai kana gaga bandari tali masyeso kalalo ya to podangan nasa ya lawunu nundang aku tas sana ko de lawunu na ya na mate aku tahu no lalo ni gaga na toliya man ana sa lawunu aku unu lalo ni ha na makada meto mi jo koron dagang mohon do arestu dia nak tona kada mohon bawa uang 50 makada ni do arestu lo bani bilau do ka kita itu jadi makiro jadi pak makun raya tu makada reke rasa bebe si bapak botianu onro to na makokuang kana kita pasolo nang kapura mapabot ita pamalibo baru ci di sibapolope catai na buka ni hajianu na suruh seke payaji 50 solora batunaya 20 manila solora de baka wata ko makito aje na kamu pakin ra kita na makada mo mohon do arestu de to na kana lo solo ndo jadi mawata meto je to iya mi makanja ko hadir teni lo dongangi Pak Malasati tu kotoki ya tu pas solo Malasati ki maka ada 20 sabu solora 10 bisa puna solora galena angka pamalanda na 10 waktu nabuti anak na dia menanang kana gaga yang perlu doanya iya tu ampai maka da jamuta marola da je kuma pak butingi aja nana ya rotende ya la takaruai 10 juta cicami napasangi bencong ko tanga bani na batatay ni korewing iya makumima ano mo na way gare tanga bani napasang tate 10 ng kamapasang jaji na ile arewing itatay ni 20 na juta waja idi to na mong kosoki bencong caputo ni dita kene iya rodi aja na agatulami bawanyo ko to aja na nombalola da iya ruai 10 juta itaro ni purai mabai ni anak ta purai malakai talengi na pakai mamodala untuk buka usaha masih madeceng dena na siya ka deto na siya ka na pendre te ko mapaboting ina to ampai mega makunray monrolado aga solina baral leche dupa asetolina la sarra gaga may matandre tipa jadi gaga di mato sesalita aja na ta biasa bani pak makasoli ano ngangid minram matoy aja na tapi dito gago ko di tapi angka patu malanda 20 juta pendreng ka kini 50 juta na pau pak baleng itu wakate kaya itu sia-sia sa cek de dito kagak kue toba me mandi kongka
Bukan may ko si ratu tau mangkalingi si ratu tau tabalik. Degare. Jana siya na pendreta. Ya lalu kumeki mapabot dia makanja. Kumakade mahar na siya ka mahar na. Yero balancane ko ni siya mingoleng. Oy maka kanja kumakir. Na maka miji tu sempol ni na makunrayo ko sidra. Maka sempo pa na sa parang kala salat. Salah tiji itu kumakade sa parang kala salat. Pa kumakade sa parang ka na mo musala na macio to. Iya. Dasarnya sa parang ka ang kamasihina. Mesti na makan satu pasang pakaian sholat. Tanya seperangka, wah ya tuh ke seperangka, nama ampling kato. Iya, dari itu penyuluh makan agak salah tiga tuh bahasa tuh. Iya, bahasa kok makan seperangka, kepake masih macio ajene ke macio tuh. Akan bawa nih satu pasang pakaian sholat. Mana seni? Pakai sempaja. Tapi itu gatu sempo makunrai ko sampake sampaja miyang ke palagi ko yato na to salisa pa si kamoy ay aja na ulawan na yato makunrai yang ka ulawang ulawat talyang ini cicing yero mahar na makunrai makanja ko ulawang azabuhun nasa na makunrai itu amas ulawang tangkai aja na para sa parangka ala salat aja na tapake yero maka dah pakai masampaja iya makanya tetapi angka tau pandrita maka dah iya tu mahar apunan nama kunrai ya kome pakai rone mesti nilau ya kusuk jalan nama tu mena pakai masampaja nama hari ro iya tu mahar pak dia narewa dia kagak tu makunrai meto pun jadi ro ulawan na talyang ya talyang 20 garang ya namo 5 juta na pendre ko si ratumui garam mahar na. Iya paru matu tabalu ta napaki mangunggoso itu dia kan pakai itu itu kan makiro jadi aja mudahkan kemudian podang nene Pak Mega Vita kalau lokohe kemudian iya rokaroba Pak maka daka ona iya kotamani ulas sulhijjah nasunaka nabi ta kumana sai melo makaroba aja tato ba aja takelu iya romelo tamo makaroba yopi di deto melo makaroba aja na den mereka itu na nakanay lalang maka daw malampi apa tuh kanuki itu gondrong sunnah ya sunnah hukumnya aja to siya taka daw madosa ite kumatoba ide makaromi rogi mi kumatoba ki makarami ya nabi tamelo isaksikan ina tu ampai komelo ni magere karoba te hadere ki tatongyo korosida pena sa pingi melo igere ya kona palenda ni bangkun na imangyo kuyawana lo na sa pingi pak sunna itu utome magere yale ro bangkunge ni palenda kuyawana lo na sa pingi apa ya mitu onrot deni te sa pingi bangkunge puri palenda jolo melo pia gerera na payala apa igataleyase iri di pak gere makanja tu kotamay na pasak na sa pingi na paigere tamay na pasak na bembe na paigere iya kotamamoy na pasak na naigere detu na bau daging na jadi layani ro ya kotama ni biasa pasya cura nyawai maka daw tama masuk tama ya kotama ni gere tapi bagu matara-tara pa deni ya kotama ni tapai patumi matiro goro-gorona supaya rumah tu ko masui napasak na o kumanir goro-goro ilalo sampai matara-tara pa ang kamu tu idi imatang kamu tu bangku ngibalo mega tu bangku makanja bangsa na epdik gaya kumay balonay se banyak masih soli minta si 2 juta si tengah tak 2 juta iya soli jadi tapi aja na imangi kasi mali makanya ko masigi mali imangi makatani paya ko imangi may mali na sa rogere na may nalagi ko si 2 juta si tengah 10 pa 5 sapi na gere na pa ugan na to no kuya meron na rando nga de kasi kala jadi ya kuya idi masigi maliangi uang masjid dipakai na paimangi makatani maka muti ke balu katu epdik saya punya itu di rumah epdik ya ko epdik itu makanya menti pakai sa 5 ringang pisau putih meje tanya bangku pisau putih tapi zero karbon tapi ya meto ko ipake magere ya koto magala-gala mo magat tachicha migat tanarapa na kubukuna
Dena lolisu nang kai mama gere pak sigari gitu isina sapi. Ga malolisu kalalo ima dua bangku na pake. jadi makanya ko maliki makire di pak gere memang itu imang yo pokotannya to imang mode ya di imang madari mak gere makanya aja nama saya solo kolo kita pertama iya rolo kolo pak madari ka tu ya biasa katu cara maku makada iya ko mangka tau makaroba na manuk na karobang dia nasah angka pendapat lau runtu mak baca kak lau runtu walaupun misalkan kita agak wonri runtu angka sahabat dan nabita makada iya ko makaroba itu na dia na mampu bembe na mo manuk mi ayam jantan angka pendapat runtu tapi aja na tolai dia roh pak ya tapelo i dua buku pelo sia sosiwan ni tapaki makada dia tak mampu ai tau bale-bale man itu nasa guru tahu kalasi man itu usahakan tapi angka memang toje tu waktu pak nang kato macipi angka meto nangka makada ia tak merasa bangun cipi makada dia meto juga dia kata ustaz ia na tu nangka tahu makada pasi pulu-pulu ngidimo ya memang to kona dapi pihak karoba napa ko memang karoba macipi memang poko maka ada siula mu wajami 200 sabu mu pasala nadapi siula 200 sabu na 27 juta pada tu to 2 juta pada tu nanya ko 2 juta pada tu tawaja ko karoba pa ime galadan sapi lopo nanya tu pak sap tatisya na tama siya ya taman itu pale aga pero na cide kan sapinge maki iya cocok angka bongi pak bagi bekwe pak bagi karobai balulanna de nawat dingi balu idi tamai makaroba de nawat ditabalu balulang dagi karoba itu balulanna sapinge pakai makaroba aja takada ya pamale balulanna aya de nawat ding aja iya tu balulanna dari sunnakan ilmu cuma ini maka daripada ilmu palope maling ya leto maka daripada ilmu ya si aja rupa angkana daripada padahal ya kok desa disunnahkan itu kulitnya ditanam apa iya robalulan apa siaga kan bulu-bulun na ya tu sapinge sekok tu apalan betul kan naro deni rule bilang apalan nah makiro ke lebar kan naro maka dampe ko ni pe hukum na pak ustaz na rekonale palope iya ko sunna deni pajokka makarro mi makiro iya ko sunna deni pajokka makarro tanya bid'ah makarro mi yang kedua iya rosa pingi bagewe tabage pitui aja tak bagi ruai pangkat itu tak bagi ruai magi nagan ruai na patama ipangapai pagana ruai makuye iya kota sase isa pinge talai panna sebelah kanan langsung memang ni talak gajuku na ya rojuku panna sebelah kanan tasase pitu memang ni tabagi pitu memang ni napa tatala pitu kelompok ya kota lega si panna sebelah kiri tasase sisa na tabagi pitu si tatala si ya kono jadi makotoro matu ajeri olana makotoro atena makotoro baona makotoro juku hasna bagi pitu manangi sehingga ia tau makarobae tau pitu suku dagi sapi sempurna nala yo pidi madari pasiga rumana ngapa itimbang nah kada 70 kilo ta 10 na angkada masak dagi pap angkada mala jamela tabahangnya iya roma kanja pak maka maraji tu deh na maraji yang penting melomoki iya kedua malah leci di mangapa selesai magampang kemudian angkam itu maraji bukunna apa iya tuh buku bagi pitu to buku rusu tak bagi pitu to yang penting malolongan mana mau buku rusu aja angka lolongan ngutu ya kalau lolongan ngutu berarti patu balina
Makanya tu bagiana, makanya bento. Buku lakka itu bagi pitu toh. Iya miro isa lalange ulu dia tak bagi pitu. Kaya sa isa lalang peruna. Maka dah harus to bagi pitu peruna ode to paco to ini tu malay. Nah iya deto. Iya miro dagingnya ro juku khas dibagi 7, atene bagi pitu, bawonai bagi pitu, daging panas sebelah kanan bagi pitu, panas sebelah kiri, sehingga sempurna satu sapi utuh nalolong atau makaromai. Nah pataundi pada ko pesantrennya aki buarangi kertas ayoki nomor osi diletuk pitu, nape tempel ko dagingnya, nape gocangnya roci dito. Ya ko naja nomor si dijalokan kadang kiri ko daging mulo no malay. Manyama ko makiro pak kato tu tau jago mak jalo na siro melisa-lisa. Lalu ko rota to nasa tawa aku ya. Ala nila ceceng. itu pak kato kemudian denawat dilebih seperti katala, denawat dilebih. Seperti kami ko seraki lo barak na aja nalak di 3 kilo tala. Kiro ko makaroba di pa bani wading. Biasa naten nabi tadi nawadi naliwat talungasoy. Waktu na cek delada tau makaroba. Maka da koro wat kampu betul na nabi te cek itu makaroba nabi ka tau butuh sapi. Namo makoko apa he? Ya kok kipas tangan na talungi sapi nagere te aja lalu tapa bani dagi karobata tak bagian. Mage pak mega tau butuh sapi. Ya ku makaroba mana mu tau dari mereka monro si tau buat dingi pijah yang pandit tawatamu. Tapahannya angka mi tau biasa makutana ko guru ta makaroba di gamak bani dagi karoba. Tapalaikat di guru tak kada tahu patu seke na itu ji. Tapakai guru tadi nawat di pa jadi maseke. Maka itu padahal memang ada hadis Nabi. Dulu itu Nabi larang bermalam. Tapi setelah banyak orang yang berkurban sudah Nabi bolehkan. Jadi keadaannya minta ya kok kui kampot tak cede tau makaroba tak bagiangi dagingnya. Tapi sunnahnya tuh kok daging karoba ya bagiangi dalam keadaan mentah. Aja tak bagiangi manasu. Aja nak mereka aja lo nasi napa bayang salah-salangi pak asamo tapi rogi ki pahalana. Jadi aja tanasi tak bagian mematai. Bahannya makwani roka apa? Itu naga pakutana di angka kami makutana. Iya silakan. Oh iya betul. Betul. Makir ya. Iya ko karoba untuk tau matewe. Paka tu makutan maka dawat diga ya karoba tau matewe dia nawat di. Dia nawat dia karoba tau matewe. Wat dimi makaroba untuk tau matewe. Dia nawat dia karoba tau matewe. Pak tu ko tau matewe tapi tak karoba madosa itu. Apa tau mate ya karoba. Dek sapingin ya karoba tu. Tapahannya? Makasih. Iya mero 7. Sapingin ya tiak karobang jadi makaroba ki untuk tau mateta. Tanya tau mate ya karobang. Salah-salah gitu. Iya tak bali akadaki makaroba ki untuk tau mateta. Nah, dia aja tak kada ya karobang tau mate. Wah, mana kata me makaroba tau mate. Makira iya ko tau mate. Iya ko biasa pasas sebelum matena. Iman tasyapi ya makadai. Biasa berwasiat maka dia ko pule mate-mate ko baya sanga dia na nadapi waktu karoba na nang kamodi mu masagena karoba nga itu mutlak sampai selamanya. Namanya almarhum pertama. Tomatewe pertama sana. Tapi iya kode nang kana wasiat kami. Tapi tahu makaroba angka tahu pandrita maka itu juga berbentuk wasiat. Boleh dia kita kurbankan atas namanya almarhumah. Iyan namana rekode nang kana pasangan mapatu-patu to pa makaroba madari cica mina 5 tahun. Maka dito pandrite wadi makaroba ki untuk alena tapi sabaiknya aja nasanna mu patama. Asanna tau tuwe tapi nya kangi pahalana loko tomate. Tapahan nih. Jadi kana tamaka dai ko nana tama asam tapi iko karobamu nak nia kangilok ko ini muah. Itu boleh. Maka dapat ia mengirim pahala untuk kurban untuk orang meninggal, tulak mengatakan boleh. Makiro iya ko asanna kah? Iya ko asanna tau matewe ipatama mesti bagaimana dagingnya.
Pak digagah hak tokoro. Ia miko asanna tautui pertama, nah nia kami pahala nalo kotomate boleh diambil sepertiga karena di situ ada haknya. Nah, tabahan nih. Makiro pa maka dapat kun ustaz wadi ke pasigaru tautui si bato mate wading. Wading kata tu nasedu metamo karo bato mate de na marigaga. Na apalan na milay kiring. De to nang kata mate ko tu cele kara kita waku. Apalan nami gitu pangnya iki makanya ada mesigaru tau mate tau tu de nak kwa imang ini madari malah saulu kada kega je tau mate kue apa ya ko tau mate na khusus katunannya kami untuk almarhumah ya ko tau tu na khusus katun tu tau tu ya na tu imang madari malah saulu maka dia ada aja nu pasti garu apa ciai pusing tapahan nih kira jadi dia tu kai mangi jadi gandru su jolo cek dek. Engkau apa kami maku tanah. Dia tu nagaga di. Dia tu nagaga. Iya. Dia tu naga. Iya. Dia tu nagaga di. Mali watu ni watu. Iya. Pak mini ruwi tetete 10. Saya kira ya na rupa molongangi mamagi-magi na pabarakai ko Allah taala. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.